n'operasiyo zikomeye ziri gukorwa na Fdnb na Fardc mu misozi itandukanye ya Fizi mu gicuku cyo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 7/2026 aho undercovers yari zitubwira ziti Fardc na Fdnb bazamuye drone z'ubutasi muri iki gicuku mu bice bitandukanye bya Fizi bibogobogo bari muri operasiyo idasanzwe yo kumenya amakuru mu gihe kandi mu masaha make ari imbere bari buze gutangira precision strike nyuma yuko bari buze kuba bamaze gufata coordonate zigaragaza uko bihagaze. Ubundi byatangiye gute n'igihe gitumye muri Fizi muri iki gicuku ibintu biba bibi cyane nibyo tugiye kuramvura tureba kantu ku kandi turaza kandi kwabwira ibijyanye na unnamed aerial vehicles ndetse na drone zidasanzwe ezazanwe mu minembwe ziri kugaragara kuri axi minembwe Baraka. Ni mu gihe kandi turi buze kureba ibijyanye na special recon unity yamaze koherezwa igomba gukoresha night vision googles igomba kurajya ikora operasiyo zikomeye mu masaha y'ijoro. Ibiro bikaba bijyanye n'ibikorera kuri forward operating bases FOBS barracks za Fdnb na Fardc zigomba guhungabanya iza M23. Turabwira rero situation awareness turebe akantu ku kandi turaza kandi kureba ibijyanye na troop deployment mu bice bya Ugewufi ku Gishenyi Kavumo Magaja. Turareba kandi infantry unity y'ingabo zirwanira ku butaka Fdnb yazanwe. Turebe kandi bijyanye na mechanized unity ingabo zifite imodoka z'intambara zamaze kugezwa muri ibi bice. Byose bigomba gukorwa muri quick reaction force aho rero bazanye izi ngabo zidasanzwe. Turareba kandi artillery support element zazanwe zigomba gukoresha imbunda z'imisada uburyo buri gukoreshwa ndetse n'amayeri ni camouflage and concentrament kwiyoberanya ndetse no kwisha nibyo biri kugenda bikoreshwa muri iki gicuku. Turababwira kandi bigenda bigaragara bijyanye na munition depots nkuko bigaragara uburyo iri kugenda yaguka mu bwego bwa real time intelligence. Amakuru atangwa byako kanya hamaze kubakwa command and control center C2 ikigo kigomba kuyobora ibikorwa byose neza mu misozi ya Fizi aho bagomba kwirinda kandi jamming systems zose zishobora gukoreshwa n'uruhande rwa M23. Nivyo tugiye kureba tureba kantu ku kandi turebe uko bizatangiye aho bitangazwa ndetse binemezwaho kuva ku isaha ya 5:32 zo ku munsi w'ejo kuwa kabiri ndetse kugeza amagingo ya muri iki gicuku aribwo bizamaze kujya ku rundi rwego. Ubundi bihagaze gute? Ni mwijoro ryo kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 7/2026 mu masaha ya 6 z'ijoro nibwo bibaye bibi cyane mu gace ka Bibogobogo hafi y'umujyi wa Baraka kari kumvikana mu rusaku rudasanzwe. Abaturage basanzwe bamenyereye ivy'urusaku baravuga ko byahindutse kuri ubu bitandukanye n'ivyari biri kuba hari hamaze iminsi hari tuze riremereye ugereranyije nuko mu minsi yashize byari bimeze. Iryo tuze ryari rishingiye mu ntango za operasiyo ikaze igikorwa kinini cya gisirikare cyateganyijwe ku mugaragaro kiri gukorwa n'ingabo z'u Burundi kigamije gusenya kandi no kuvanaho ibirindiro bikomeye by'umutwe wa M23 MRDP twirwaneho zari byarashyizwe mu gace kaitwa Kabambwe n'ayitwa Mugono mu ishyamba rya Ndobo nkuko undercovers bitubwira. Ziragira ziti nibyo operasiyo irakomeye mu gicuku ariko ikigamijwe no kugira ngo Fdnb na Fardc begeze inyuma M23 bavana yitwa Kabambwe na Mugono babajyane kure ishyamba rya Ndobo risigaye rigenzurwa n'uruhande rwa guverinoma. Nkuko rero bigaragara mbere na mbere hatangiye phase ya mbere nakita ko ari intelligence and surveillance and reconnaissance ICR intelligence surveillance et reconnaissance. Ikiro ni ikiciro cya mbere cyakozwe babanje gukusanya amakuru yo kugenzura uko ibirindiro bya M23 bihagaze mbere yuko amasasu atangira kumvikana. Fdnb yari maze hafi ibyumweru byinshi ikora ibikorwa bizo gusorovia ndetse no gukurikirana amakuru. Nkuko rero bigaragara Fdnb yakoresheje human intelligence amakuru atangwa n'abantu bari mu baturage no mu mitwe y'umutekano mu gace ndetse na signal intelligence mu gukurikirana itumanaho rya radio n'irya telefoni kugira ngo wamenyekane aho ibirindiro bya M23 biherereye umubare w'abarwanyi ndetse n'intwaro bari gukoresha. Hahise hakurikiraho biryo ubijyanye na surveillance hifashishijwe unnamed aerial vehicles izwi nka drone
Fdnb yakomeje kugenzura urujya n'uruza rw'abarwanyi mu mashyamba ya Ndobo mu bice bya Bijabo n'inzira zose ziva Uvira ziva Minembwe zerekeza Ibaraka. Hahise kandi hakurikiraho uburyo bw'iperereza rya gisirikare bizwi mu gisirikare nka reconnaissance, amatsinda mato ya Special Recon Unity ya Fardc na Fdnb yagiyoherezwa mu masaha y'ijoro agakoresha night vision goggles NVG, indorerwamo zireba nijoro, kugira ngo bamenye bemeze neza aho ibirindiro bikomeye cyase forward operating bases FOBS za Amakuru 3 ziyerereye. Ibi byatumye Fdnb igira situational awareness, gusobanukirwa neza uko ikibuga cy'imirwano giteye mu rwego rwo hejuru, maze operation zikomeye ziratangira. Faze ya gatatu rero yakurikiyeho mu masaha yabanjirije iki Gicuku wahise hakorwa deployment and force positioning. Icyiciro cya kabiri ni ukohereza ingabo no kuzishyira mu myanya itandukanye. Mu masaha ya mbere y'ijoro Fdnb yatangiye troop deployment, yohereza abasirikare n'ingabo bavuye mu bice bya Ugeufu, ku Gashenyi, Kavumu, Magaja n'ahandi hatandukanye. Nkuko bigaragara kandi bivugwa, hazanwe unity ya infantry, ingabo zirwanira ku butaka zashyizwe mu myanya ikikije Kabembwe n'ayitwa Mugono. Ni mu gihe kandi hari mechanized unit, ingabo zifite imodoka z'intambara ziri ku myanya yo ku rwego rwa quick reaction force, ingabo rero zihuta kandi zigomba gutabaraho rukomeye. Hari kandi artillery support element mu bice bitanga inkunga y'imbunda ndende byari byiteguye gutera ndetse no gukora operation zikomeye. Ingabo ziri gukoresha uburyo bwa camouflage and concealment, kwiyoberanya no kwihisha mu mashyamba mu rwego rwo kwirinda ko M23 ibona ko hari igikorwa kidasanzwe kigiye gukorwa ndetse gishobora guhungabanya ibirindiro bya M23. Fazi kurikiyo kugeza ubu muri iki Gicuku ni drone awareness and electronic warfare. Nkuko ro bigaragara ni intambara iri kugenda igaragaramo kwiza gukoreshwamo indege, aho bigaragara ko Fdnb yamaze gutegura drone zishobora kuza gukora operation ikomeye. Ni mu gihe rero bivugwa ko izi drone harimo nizo nizikora precision strikes, ibitero birasa ku ntego ku birindiro bya M23. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara kandi bivugwa kugeza ubu, biravugwa ko kandi ari za surveillance drone zikomeje gutanga real time intelligence, amakuru atangwa byako kanya akoherezwa kuri komandoma yubatswe muri bice na Fdnb kugira ngo ikusanye amakuru. Fdnb kandi iri gukoresha uburyo bwa jamming system, ibikoresho bihagarika itumanaho bigabanya cyane cyane ubushobozi bwa M23 bwo guhungabanya amakuru no gutuma Fardc tibeshya muri sinyari ndetse na coordone ifata. Abaturage bo muri Bogobogo undercovers ndetse na local informers zacu batangaje ko bari kumva urusaku rw'ibisasu bya drone mu bice bimwe na bimwe, nubwo bitaremezwa neza koko ko bizaba ari drone, ariko biravugwa ko bizamaze kuba bizahinduka nyuma y'uko ibirindiro byinshi bya M23 bizamaze kuba bizabonwa na Fdnb. Infantry unit zatangiye gukora ground assault, igitero cyo ku butaka, bakoze uburyo bakoresha uburyo bwa fire and maneuvers kurasa, mu gihe kandi bagenda bakoresheje kwinjira mu mashyamba ya Ndobo. Ni mu gihe kandi bibiri gukorwa mu buryo bwa close quarter battle mu mirwano ya hafi yabereye mu bice bitandukanye. Nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara, M23 yagerageje gukora ambushes, ariko kubera air ground coordination, ubufatanye hagati y'ingabo zo mu kirere n'izo ku butaka, ibyo bikorwa byabo bikaba biri kugenda bidatanga umusaruro. Biravugwa kandi biremezwa ko ku mirongo y'imbere y'urugamba roko informa aratubwira ko urabona ko imyiteguro ari yose nyuma y'imirwano n'ubundi yazindutse yasaga nkaho itandimo agahenge, ariko magingo urabona ko abasirikare bari kugenda baba mu dukaritsiye tumwe bajya mu tundi. Urabona abari kuva mu mujyi wa Baraka berekeza za Bogobogo mu kwatu y'imodoka ari kugenda tembera mu makaritsiye agiye atandukanye. Urabona ko nyine bisa nkaho hari igikuba cyacitse magingo ya dushobora kwitega ibitero bisigaye biza mu masaha y'ijoro. Ntabwo hakirwaho ibitero mu masaha ya kare. Hari abasirikare wenda bari kwipanga ku buryo ibi bishobora koroha kuba byahita bikorwa bwa na Safari. Niko bimeze rwose, namaze kubimenyera. Akenshi na kenshi yo hari bubi imirwano ndetse hari bubi n'igitero karundura, ubona ko nyine bashyize imbaraga mu gutegura. Ubona bima abasirikare mu myanya imwe n'imwe babajyana mu yindi, bazana abandi gutyo gutyo. Ubona ko n'uburyo ibyo byose byabaye
mu masaha y'igicuku nijoro imirwano ihita itangira ku rwego rwo hejuru. Urabona nyine ko nyuma y'imirwano ikomeye byaje kurangira n'ubundi ko yakoze withdraw. Urabona yuko n'ubundi ubona ko imyiteguro ikiteguye gukomeza kotsa igitutu mama makumyabiri na gatatu, aho iri huriro rya FDnb ndetse n'abafatanyabikorwa bayo n'ingabo z'abafatanyabikorwa bayo bagiye batandukanye bakomeje kotsa igitutu batera mu birindiro mama makumyabiri na gatatu, aho yagiye ifata. Ubona ko n'ubundi bakomeje kotsa igitutu mama makumyabiri na gatatu ku rwego rwo hejuru. Urabona n'ubundi ko ano masaha basa nk'aho bari mu myiteguro ikomeye cyane, kuko gahunda bafite n'ubundi ni ugusubiza mama makumyabiri na gatatu inyuma ndetse bakavana mama makumyabiri na gatatu muri ibi bice byose yagiye ibasha kugeramo muri Fdnb. Bimwe bikagaragaza ko n'ubundi bamwe bari bakomeje kugera bavuga ko iminenga itazongera kugira ubuyobozi, itazongera gusa ntaho igira aho ishingiye. Nkabamubwira ko magingo ayo minenga yahindutse teritwari mu gihe itari ifite ahantu ibarizwa habe na hamwe. Ubu niyo mpamvu ubona ko bakomeje kongera imbaraga ndetse nka leta ya Fardc yo biri kwibabaza cyane bitewe n'uko minenga yagize nayo ikicaraho nayo bayishyize mu materitwari ya Fdnb mu gihe nta hantu yabarizwaga habe na hamwe. naho kubirebana na operation ibyo bihagaze gute bwana Safari? Operation n'ubundi nakubwiye ko ari imyiteguro ikomeye karundura, hanyuma y'ibirwa n'ubundi yiriwe iba maboko yapigasa nkikora withdraw. Urabona yuko n'ubundi bari kugenda bakusanya ndetse basa nk'abapanga aho bamwe bari buhere abandi aho bari buhere, bitewe n'uko batagikora ibitero bigendeye rimwe, kuko basigaye baravumbuye umugambi ukomeye cyane wo kugenda batera ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Yego, urabona nyine ko muri uno mugoroba bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ubona imodoka z'imyaruka, ubona hari abasirikare bava mu duce tumwe bajya mu tundi, ubona nyine bagenda bashyira mu makarita atandukanye. Urabona nyine ko basa nkaho hari ikintu bategereje kuza gukora mu masaha y'igicuku, nk'uko bigenda bigaragara buri munsi. Ntabwo bagipfa gupanga urugamba cyangwa gutera ku birindiro runaka mu masaha ya kare. Basigaye bagitegura kare, ariko ukaba wabibona mu kujajaba kwabo, ariko ibitero n'ubundi bikaba nijoro. Urabona ko n'ubundi operation zikomeye cyane, ndetse ubona ko ingabo z'ihuriro rya Fardc biteguye urugamba ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, hari andi makuru wambwiye adasanzwe ku gisirikare cy'u Burundi muri Baraka, byo bihagaze gute bwana Safari? Igisirikare cy'u Burundi n'ubundi Baraka kuva bamwe bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'imodoka n'ubundi zakoraga amabuye y'agaciro muri biriya bice byo mu misozi ya Minembwe. Haragaragara abasirikare benshi bavuye i Bujumbura ku buryo bukomeye, kuko nakubwira yuko bamwe bakubise bari kubaka ibirindiro bikomeye hano za Gogogo, kandi Gogogo ni hafi n'ubundi ya za Baraka, ntabwo ari kure cyane. Yego Safari, bigaragaza ko basigaye gushakisha buryo ki batunga umutekano aho bari mu misozi n'ubundi imodoka zijyana ayo mabuye zijya zibona uko zica muri biriya bice. Ku buryo niyo gahunda ihari, ni nayo mpamvu ubona ko bamwe mu basirikare noneho hari buze kuvamo bamwe bakaza gusekera haba ku ba Fdnb ndetse n'abamayimayi byagiye bigaragara ko bakunze kurwana. Akenshi na kenshi baba barwana abapfa bimwe mu bibera muri ibi bice biri mu butunzi bukomeye cyane. Nakubwira ku bigendanye n'imisoro muri ibi bice ibihenze ku rwego rwo hejuru. Nta muturage ushaka kugenda mu nzira atari butanga amafaranga, ndetse n'ayo mabuye y'agaciro baba bafite. Ni ibintu nyine bigaragaza ko intambara iri buze kurenga kuba bahanganye n'ubwo bahanganye na makumyabiri na gatatu, ariko ishobora kuza kurenga nabo ubwabo bakaza kwisubiranamo, bitewe nk'uko twagiye tubibona mu minsi yagiye itambukaho. Abamayimayi bagiye basubiranamo, aho abawazarendo bagiye basubiranamo, aho abawazarendo bagiye basubiranamo n'igisirikare cya leta Fardc. Bigaragaza ko n'ubundi ibi byose bikurura intambara kandi bikura n'akadubaye muri ibi bice bya teritwari ya Fizi, kandi bitari buzi koroha, kuko hari operation zigera muri ebyiri: izo kwivuna umwanzi ariyo mwa makumyabiri na gatatu, na operation yo gucunga umutekano w'imodoka ziba ziri buvana amabuye zirajyana i Bujumbura. Yego.
ntabwo bari buze koroha urumva hari abasirikare bateze amambushi nakuvuga yuko mu minsi yashize imodoka ebyiri zari zijyanye amabuye n'ubundi Bujumbura kuko zimanukira Kugera zatezwe n'ambushi n'abazarendo ayo mabuye barayajyana ibyo byarakaje neza ku rwego rwo hejuru aho noneho yakoze igishoboka cyose muri biriya bice nakubwiye ko muri ibi bice muri teritwari ya Fizi Fdnb bayishyizemo ku rwego rwo hejuru aho n'ubundi nakubwiye aho babanje gushyira ni mu bibogobogo barimo kubaka n'ibirindiro bikomeye nkakubwira muri ya misozi ya hafi na Bijombo n'ubundi zakuwezeho hari bamaze kubaka indake zikomeye cyane nuko basenye ibirindiro mu za Mikarati biragaragara neza ko noneho neza yahagurukiye aka gace ka teritwari ya Fizi ku rwego rwo hejuru kuko niho hasigaye abona ko yaba ari gukura ku mafaranga yatabara ubukungu bukomeje ngo kuba bubi cyane uko abari kujya mu Burundi bari ko ibintu bikomeje kugenda bizamuka urumva ko ubukungu bukomeje kuba bubi cyane niyo mpamvu ubona ko yashyizemo imbaraga ku gisirikare cye ndetse akaba ari kugenda yongera abasirikare muri biriya bice muri teritwari ya Fizi kugira ngo akomeze arebe ko yahahira muri biriya bice. Safari rero ibyo ni ibiri kwa mu gihe butembo yo andi makuru nakire nuko witaga General yishwe mu ntambara ikomeye iri kuba hagati y'abazarendo ubwabo. Uyu witaga General Kakule Kaputa azwi ku izina rya Tongo 4 yishwe mu ntambara yabaye hagati y'itsinda rye n'irya wazarendo ryiyita Fiston Jori ibutembo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni intambara yatangiye mu gitondo cya kare ku cyumweru mu misozi yitwa Muzambaya mu gace ka Gongo ya Sika muri komine ya Vulamba mu burengerazuba bw'umujyi yakomeje kugeza ku wa mbere ku igenekerezo rya gatanu ikwirakwira mu mujyi witwa Kitivo muri iyo komine nkuko bivugwa na Paruku Jean Baptiste Musia president wa société civile Kakule Kaputa yarashwe cyane ahita apfa. Nyuma y'urupfu rwe umurambo we wajyanwe ahitwa Ifuru aho bivugwa ko yashyizwe ahagaragara ku mugaragaro igikorwa cyavuzwe nk'ihoterwa rikomeye ry'agaciro ka muntu. Société civile ya Vulamba yemeza kandi ko inamagana byimaze ibi bikorwa by'urugomo yamagana ibyago byegera abaturage hagati y'imijyi no gushyira umurambo wa nyakwigendera mu kato. Société civile irasaba imitwe yitwaje intwaro gushyira imbere ibiganiro no kudahohotera kugira ngo hakemurwe amakimbirane hagati. Basaba abaturage kuba maso kandi barasaba abayobozi b'inzego zibanze gufata ingamba zihutirwa zo kurinda abaturage. Irasaba kandi gutangiza ibiganiro bihuriweho n'abaturage zubahirije umutekano ndetse bikaba bigomba gukorwa mu gihe gito amahoro akongera akagaruka ndetse ibintu bikongera bikamera neza. Ni mu gihe kandi muri Ituri naho hakomeje kugenda hagorana ubutabazi bugorana bitewe n'imirwano ikomeye iri kuba hagati ya CRP ndetse na Fardc nk'uko abariyo babivuga. Amakuru twakiriye aragira ati kibazo cy'ubutabazi kiracyari gikomeye mu gace ka Bule ahahoze ari Bulaya mu gace ka Njugu mu ntara y'Ituri nyuma y'ibyumweru byinshi umutwe wa CRP wigaruriye ibi bice mu gihe ibibazo by'umutekano bikomeye. Malodra Desire umuyobozi wa société civile ahitwa Bahema Bajere araburira ku mibereho igoye cyane y'abaturage b'abasivili bafunzwe mu buryo bw'ubucuti buhuriweho hagati y'impande zombi zirwana nkuko abivuga. Imitwe ya CLP yiganjemo ikigo cya Bule mu gihe Fardc iri mu nkambi ya gisirikare no mu nkengero zaha ibintu bitoroshye. Nguko safari dusubize n'ubundi kuraksi tujye mu bindi bice naho tubwira ibiri kugenda biba. Nakubwira n'ubundi usibye no muri ibyo bice ku nzira z'amazi aho bita Kasekezi n'ubundi naho hakomeje kugenda hagaragara ubwato busa naho bwiteguye intambara ku rwego rwo hejuru aho n'ubundi intambara zikomeza kugenda ziba. Abaza gukora ubutabazi mu mujyi wa Uvira baturuka muri biriya bice bya Kasekezi ku ruhande rw'amazi ubona ko n'ubundi iri huriro rya Fardc ryateguye uburyo ki bwo kugenda basaka iri huriro rya AFC M23 ubona ko kabisa umuntu uri kubayobora ari kubagenda abadereva neza ubona ko abahinduye ibi uburyo bw'imirwanire
ibi byose nubwo biri kuba urabona ko makumyabiri basa nkaho ituje, ubwo natwe dutegereje ikiri bube muri uru rukera, kuko natwe ntabwo dukunze kuryama bitewe n'uko tuba tugira ngo tumve aho biri kubera amaginga ya nicyo nakubwira ako yandi makse n'ubundi mu Uvira ho n'ibicika, nakubwira mu misozi yo mu Uvira n'ubundi naho ntabwo byoroshye, imirwano iri kuhabera bigiye bitandukanye, kuko noneho ntibigisaba ngo ni ku manywa ni mu gitondo ho ibihari, kuko nakuba ko muri ya misozi hagiye hari ibirindiro by'aba Fdnb ndetse hakaba n'ubundi n'ibirindiro bya makumyabiri, urumva ko uburangayeho gatoya cyane cyane bikunze gukorwa n'iri huriro rya Fardc ndetse n'aba Fdnb bagari ibitero kugira ngo barebe uburyo ki bakwinjira mu mujyi wa Uvira, bakagira ko babambura bamwe mu basa nk'abawuhagarariye muri hano mu murwa wa Uvira, ukomeje kuba isiraniro y'intambara mw'imberemo hagati, aho bamwe bahanganira ku bipushi, abandi nabo bivande y'umujyi bagahanganira ku mbunda. ubwo urumva rero ni uko muri iri joro umutekano umeze, urabona ko n'ubundi bisa nkaho bituje ku rwego rwo hejuru, bisa nkaho biri gutegurwa neza. Turitega imirwano ikomeye muri iri joro uko biri kugaragara. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego nawe reka tugashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turabashimiye cyane kuri dukurikiye bwa mbere, usonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.